ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಮಿಯಾದು ಕುರಿಯ ಮಿದನಿ ಗುರುವಾನಾಯ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಮಿಯಾಹರುಗೆ ಫಸ್ವನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮಿಯಾದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೆದುವರಿ ಕೊಬ್ಬಲ್ಲವ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಮರ್ಹಬಾ. ಮಿಯಾದುಗೆ ಹುಷಾಡುಂತ ಹುಷಾಡ ದೇಣಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು. ಹುಷಾಡ ದೇ ಮೌಲುವಕಿ ಕೀರಿತು ಗುರುವನ್ಗಾವ ಮೇವಾಗೆ ವಾಹಕತ. ದರಿವರುಂಗೆ ಹುಷಾಡುಮ ಫಹು ಪೆನಲಿಸ್ಟುಂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕುರೆವುಂ ಹೊನ್ನಾಣೆ. ಎಫ್ಫಹು ದರಿವರುಂಗೆ ಹುಷಾಡುಮ ಎವೆಸ್ ಹಿಯಾದೆ ನುವತ ಕಾಮೆಂಟೆಂ ಒನ್ನಮ ಎಫುರುಸತು ಆಮುಕೊಂ ಹುಳು ಅಲವೇನೆ. ಆದ್ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ದರಿವರುಂಗೆ ಹುಷಾಡುಂ. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qurana Science Forum Satateke Salis Ataraka Wadagan Tibe Mahabefrum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi forum ga algadaman aida school ga tarwarum mushahalalang hamalai bawani Kita Qurana Science ga alika Kirita Qurana gawa mewataka pehegoto. Migotum mi malu agule gotum Puratama Maldumatu Hissa Qurani Algandu Zunnun bin Muhammad Sani Nasim Shakkenne Mewaki Puriyachin Haku Kuravi Allah Subhanahu wa Ta'ala Alganduman Insanunna Dewafawa Mativarina Mate Ei Kala Miru Adi Hemme Asiganda Benuva Kana Libade Allah Subhanahu wa Ta'ala Alganduman Nattaka Ginaguna Mewata Davawa Favi Namawas Kerita Quranugawa Eilahu Genafawani Emmahamewa Genang Mihuria Mewata Kugatarain Kerita Quranuga Emme Hamewa Gawaka Genafawani Sababutake Avagan Kami Shakkenne Kame Ei Khasamewa Take Enunto Kirita Quranuga Nangerne Fawa Hamewa Kikowata Emewa Takaki Teen Fig Zaitune Olive Kaduru Date Mabis Kaduru Grapes Donkaya Banana Adi Annaru Pomegranate Kirita Quran Ganang Ganarifawa Mewataku Gettereng Miforamga Algana Member Alialabalani Qurana Science Get Aliga Kirita Qurwa Aliga Tina Zaituniga Macha Mimalua Gulegatum Itura Malamat Issa Qurani Dana Abdullah Assalamualaikum.
Tinya zaitun ya behe gotun kiriti Qur'anuge suratu tinga Allah wahi kurawwafa wani wattini wazzaitun manai tinya zaituni gandharwame miyayatuga tinya zaituni ekko gennawafa wani kiveganto mi damewaga huri gulumaki kobato ade Japanuge scientistunge teamaku metalothiyonin nuwata MT kiya protein ka behe gotun dirasa kurumuge terega wattiri wazzaituniga gulumwani hodafa mi mawdu a gule gotun itura mawlumatu hissa qurani aishat liha sama Assalamualaikum. MT yaki insana furihama sihateggai urumai venuwa protein mi protein feddeni insanaga sikude adi mimaddaga venumaki hashigadu metabolism ehi terive cholesterol dakkodenu adi hi varogada kuruma nevalum koncho kuruma bes mimadda benuwa mi insana a kitamme muhimmu madaka winama ves insanaga umurun tiris fas aharat diumu mimadda ufedun maduwe adi insanaga umurun tiris fas tolos aharat diumu mimadda ufedun ekko huttumaka aada mi mawluwa gulegatu mawlumatu hissa qurani Maryam Yuha Farish Assalamu alaikum Japan ke science verenge hodun takundakki Tarukari ai mewage terrain MT mi mata emmeginain hunnani tinyai zaituni gakama adives ebe fulunna egunu gotuga tinyai zaituni sababun mimadda ufeddeni midemewa ekko kagan nuwata midemewa evvelken kan ekotun ebe fulunge ekotun ebe fulunge dirasa takundeke MT ufettu mattakai tinyai zaituni ufettu mattakai tinyai zaituni ga kanjahani ekakun hatekke ratio akkama komme ettinyaka hazaituni kama hayran wanjehe kama ki kiriti Qur'anu tinyai kiriti Qur'anu ka tinyai zaituni ge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala kenna wafa wani wes hama mi ratio kama wate eka kun hategga kama wati
Qur'aanu gaatinge waahaka effaharu o iru zaytuunige waahaka haffaharu genna waafawani wes hama mi comfortable ajaibetto mi zamanige scientistunge ratio ai Qur'aanuge ratio barabara evadi maave ehen nunto visna fikuru kurawa mimalu agule gotun itara maulumat hiska Qur'ani Aishat Aya Aslam. Assalamualaikum. Misamanuku scientist unna daadihaka doa egunu kamme. Mige sadasteka harukurim bawalevunu fatega oti ki vegento ade shakkenne. Mikamun engeni miguana ki tinya hai zaituni heddevi faratum bawalevunu fatekam. Mikamun engi kashavaru vegen dani miguanaki mujizatekkan. Hairan kuruani vi fotekkan. Adi miguanu gavani insanegge basteken nun kam. Adi miguanu gavani uriha echenne tumuga terein heddevi haliku anta Allahu basfulutakkan. Mawdu'a gulekotun itura malumatu isakurani Maisha Abdullah Wajih Ibrahim. Assalamualaikum. Mi mewa taku gafa baru vitamin adi minerals ge madata ekulevi gen fawa edu hashi gada benumwa hakata libba dinumuge iturung hashi garduge difai nizamu waruga dako sihategga huduma mi mewa taku ngehivede Ni mawdu'a gule gotong itulah maulumatu hissa Qur'ani binish binti Ali Mufi. Presentation Nimmalani Kiritu Qur'anuge Suratul An'amuge Nudeha Nuavana Ayatung Miayatuka Allah Wahi Kurawa Fawa Bas Lukmanai Ati Ekalange Urung Femessevi Raskalange Efenu Timar Raskalange Huriha Bao Teke Kasparuvi Meve Adi Egaskahagehin Ro Vehiculaga Gofitaneruva Ein Matemacha Hunna or Tarotaneruva Meve Adi Kadurkuetakung Gaigatung Ihataneruva Meve Adi Mebis Kadura Zaitunya Anaruga Bagichata Neruva Meve Itaketi Evataru vegeva halgaya Evataru vegenuva halgaya Tebe mihung Egimeva nukunna hidu Emeva sha Emeva fakka vuma Iburatuga nazara kumbala sheve
hama kashawarum imama baika ekandakuga dalil takevve hurab me fulwas furihama sihatega hurumattaka kiritu qur'anuga mewata kevma aada kurabati wadagen neviti shukuru dannawa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warang hita finikan libi hingajjemi kuda kodin kolangasa present kollema. Uriya kodin rodata. Me kodin dekki mewata hoga wahaka awara shawgori wahak kole kodin dakka lafi den algon komme saraka dakka danan me guruwanuga Ibrahim alayhi salam kurabba du'a e du'a ga Ibrahim alayhi salam kurabba wari Makka bima behatomi Makka bima ki kuriga evves kala fenen etaka mewa evves echen nettane ehna ves Ibrahim alayhi salam kurabba du'a ki Makka ge bing ei aman adi etanuga horiha mi rizuk etage ahuluwerenna mewain rizuk libetanek kamuga levun edi dua kurabah vani e dua kurevvi hindu etaga fene adi ekahala evves kahala mewa ekahala evves ecche nuli beha hanafas sahara ehen naves etaga zamzam walgolu ekalege fan Ibrahim alayhi salam ekalege fanuge ambika malun adi darikalun etana du kurabwa diumun etana zamzam walgolu Allah subhanahu wa ta'ala etanung ufedda adi etaga bi dirung ala wekendia miharu fennane miharu harma emvenna ves ingene Makka ge bimaki etanung aharum etanung nulibene evves kala mewa en honna netan duniyega evves tanegge mewa en horejjiya Makka en mewa liben mi aharumen bi dua kurumuga muhimmukan aharamna misalaka Allah subhanahu wa ta'ala kit Quran sahih kurabah wani qala rabbi du'uni astajib lakum anaki timan Allah tiyabami hun dua kurashe eranti manas kalangati tiyabami ko dua ijab kurabah shikama mihar e dua ki ei wagutun ijabe nukurafane dua take ehna wes wagutu nagafane ehna wes dua kurumwi Allah subhanahu wa ta'ala ge naumid nuwam vi har emmes den adives algon dannawalanu me wara furihamati kudin hoshala dinu tikudin Allah subhanahu wa ta'ala tikudin ti hoshala dimaga barakallah bashe adi huriha kudin wes wara boda shukriya mi roda mahuge mi kahada gadiyegga ahenu wara miro mewa takegge wahaka huriha kudinsti bayan kuri evara kahiwan do roda maswima ahenu wara hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anuga ifada bae mewa tahuge wahakata Allah subhanahu wa ta'ala zikru kurawafe ege terem bae echisaki ei suwarugega wa nota suwarugega emewata waane kamunge khabaru algon menna devafwa bay taketi enama sama algon me visnalanje kamake suwarugega mi niyomaitta nota mi mewata dibe iruga mi mewata balabeluma kitame wattarwi kamuga wi namais
ඒගේ රහයා ඒගේ බට්ටම උරිහා එච්ච මුලින් තෆාතු වෙගෙන් වානේ එම් බදාබෙලුම දුනියේග දෙවුණු මේ වාතක් කමුග බෙදවේනි නමසේගේ රහයි බදාදාරුග මුලින් තෆාතු වානේ එහෙම මින් කොම්මේ නියමත කීමි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මෙන්න දෙවාෆා මතිවරි නියමත්තකේ අදෙම ෆදාන් අලගොන් මෙන්න තෆාතු ගොයිගොතුන් අලගොන් මෙන්න ෆාදාය අදෙම ෆදා මන්ෆාදු මට්ටක දෙවාෆා නියමත්තකේ එම් හුරිහා කුදින් වෙස් අදි හුරිහා මෙන් වෙස් වාංජ හේනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවාෆා මිෆදා මතිවරි නියමත්තක ಶುಕುರು ಕೂಡ ದಾರಿವರಂ ಕಮನತ್ ಕುದಿನ್ ಕಮುಗ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ ಸ್ವಾಂಜೆಹೇನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಫದ ಬೈಕ್ ಕಮುಗ ಅಗಣಮೆನ್ ನವಾಶ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತ್ ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಹುಶೇಕುದುಂಗೆ ಹುಶೇಳುನ ಸ್ವರಹ ರಿಯತಿ ಹಮ ಶೇ ಸಿನಾನ್ ಸಮ ಶೇ ಇರ್ಫಾನಸ್ ಬಣಿಲಿಕ ಹಮ ಶೇಕುದುಂಗೆ ಮಿ ವಾಹಕ ಅಡೋಹಲು ಮರಹ ಬುಂಡ ಹಿತಾ ಫಿನಿಕ ಮುಸ್ಲಿಬಿ ತಿಗುದುಂಗೆ ತೆರೆನ್ ಕೊಂಕುದುನ್ನಕೆ ಮಿ ಆಫಲ್ ಮೀರಿ ಆಫಲ್ orange annara meri konkudunaka kudunne befene tadoge annara e bahish eke de tiri hatare fahe hawana e bahishne annara doge swargege swennen annarathike ekamki mi swargege annarate ma miri wenne afuna nige nege kulatikas doge niyas fene tafat kulatika wenne emma दुनियामत की हई बाइवर मेवाते बती दोगे तिकुदुंगे फेवरेट वरहा मीरी मीरी मेवाते एकन स्वर्ग तिबेन्नंगे हा मागिने एकी कुला कुलाई एकी तफात एकी कहल मेवाते दोगे एमा हुशे कुदुन सेन्न मि कहल कंकमे इबुरा हुवाගෙන් हुशे कुदुन स्वर्गेन्न मसक्क करना दोगे ओके ಐಡಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರುಂಗೆ ಹುಷಾರ ದಿನ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವರ ಫುರಿಹಮ ದರಿವರುಂಗೆ ಹುಷಾರು ಮೈವೆಸ್ ಹಿಯಾಲನ್ ನೋತ ಶೂರೆಂಗ್ ವೆನ್ನಮ ಇಶಾರತೆ ಕೊಲ್ಲದವುಂಗೆದ अस्सलाम वालेकुम तिकुदुमनी किते मेवा पुराना नवाक किते मेवा आयत दोगे एमे मेरी कम देखे तने एमे मेरी कम मेवा ग्रेप्स हो गए हाँ वरहा मीर दोगे हम वरहा तिकुदु वरहा रंगला वरहा मुळु हुशे कुदुनस वरहा मुहिम मालूमात के लिबिंग बगे आदि हम वरहा फुरिहम हुशेलु में एम्मा एकमट्टके हुशे कुदुन्न वरहा पुना शुक्र अदा करेंगे तिकुदु मदरसुन्नास आदि स्कूलास वरहा पुना शुक्र अदा करेंगे एम्मा कुरियातने तिकुदुंगे हुशेलु फेरन को उम्मीद करमु निम्माला अस्सलाम वालेकुम මිහා හිසාබොම් මියදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමුනි මිෆෝරම්ගා මාදමාරේ නුවගඩි තිරිහුගා ಹುಷಾಳಾ ದೆಣಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರುಂ ಹುಷಾಳಾ ದೆಣಿ ಮೌಲುವಕಿ ಕೀರಿತ ಗುರುವನುಗಾವ ದುನಿಯಾಗೆ ವಾಹಕತ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಬೇಫುಳುನ ಬಾಜ್ಜವೆರೆ ದುವಾಹಕಂ ಎದೆಂ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್